Kubor ka Batisi TV. Lawan Rashapi da ka Orange Nissan Lumso po niya Fabricate Shillong, ringkat bat ka Victorium, kadukan kitiar kilan met ka babhatam hakador ka babit, Hanong Tumay Old Beat House Shillong. Ka Humans United for Animals and Nature, aka arpotrik unai leber arajar arpway, kala rakhe ya ka jingdap shisnem jong ka seng, da ka bapenlong ya ka jing ai dawai ya ka balatip kum ka free anti-rabies vaccination camp, hamadan Yoring Heb Fire Brigade Shillong. Ya ka jingelang hagani ka sngi la penyait da Presiden jong ka seng uba F Nongrum, ha ka jingidon lang ka General Secretary ka kong B Sotun, bat ki dekat jong ka seng. Shusho hagani ka sngi la penlong ya ka jing ai inject ya kikso nado ka por shipho baje men step, hado ka por saw baje janme. Nagaliang jong kaseng Humans United for Animals and Nature kala kentu bat wer ya barok ki breu ki badan yi kikso bakin wansha kamat ha kaban pendep ya ka jing ai inject dawai yi kikso ki jongki nagabenta ban yada na ki jingpang ki bayabit na ukso hagani ka sngi la danru ka jing ai yi ki jingbam kso da kaseng Ladap dia. Good. Slow it. Kumsi benta ban celebrate ya kena ka first anniversary ki pelong ya kena ka first program ka bagi khot ka free anti rabies camp aku juga po ka free medical camp ya ki stray animal bat kum juru ya ki ksau ki miong jong ki bawan rak menta kesengi tengi menta kesengi ngadikum i veterinary consultant clinician ngawan ban assist banyak lagi nak benta kena ka anti rabies camp keba kena ke jingpang anti rabies kena ke jingpang ka bayabet now we ksau shaki ki ksau bat kum juru ka bala ban yabet nak ki ksau shaki brew lingba ke jing syadai tengila ban yada ya kena ke jingpang nak bangi penbiang yaga vaccination lana ka immunization ya ki ksau hakbangila ban aina du lai ban ai ki ksau kabangi ai nangkong ya ka first dose tahadin si banai ngi ai ya ka booster dose tahadin nang to ngi ai ya ka annual dose every year kat badang im kiksau te kena ke ka wei na kilat ba nga kerpat ya ki nong riksau ki bade ki stray dog dan ki bade ki homely dog ru sio bha ban syakmat ban penle vaccination ya kiksau ama ya kena ke jingpang rabies la ban yada da ka penle immunization la ne da ka piang ya ka vaccination macisen ba kena ke jingpang la yo iki da kimrat la shitom haban penkoj barkamdan hiru ka treatment bala da snubok ba kibriu ki yo ya kena jingpang kalong ka ba jenjar ba ban sumar ya kena jingpang the best way is long ba ni hab ban le ya ga vaccination kombaga Shillong municipal bedru kala ai ya ka notification ba gino ki ba ri ki ba bu ki ksel hapo sar Shillong ki hab ban register ki ksel bikin yo ya ka ID jong ki ksel te ka municipal bedru kala bu ya ka we ka mandatory guidelines long ba ban yo ya ka ID lana ban yo ya ka registration jong kiksel hab ban biang ka vaccination schedule kaba kantuk ya ka rabies vaccination bat kum juru ya ki vaccination ki bangila ban ya dah kiksel kumba fi mentang sing la dap ya ka system anniversary di wilayah le ya ka free rabies vaccination camp long ka ba dan kam hadu kata-kata mo ki so kompetitif kani ke Jepang wave kumbala batai doktor wave bala PT kam dan support so kan inilah le kat bala bangin you di ngasupa bangan ong ki animal lovers ki badan mo but at least try in eye yung rabies injection amar kan ha what tang yung so ko ki para majan wali ki priyo kan dia ni sedang kena ke NGO menciptakan dengan ke lockdown. Dia ke Cingstang kalau kami bang UI bagi isu sang sakma dan bajam dan mai isu ngabat ni bagi BB Avilaj ni Hyderabad di founder ini General Secretary Bernard Soten bini volunteer ini tinggal yang stang kan. Kumno banginnya perkat kumno banginnya le ki animals can tang yung so ni kimyaw ndray poro kan kimra then nang tu ila squeeze ila dang tingila le ini sterilization program ka veterinary department ila sp kumba constantly ikso
di entah ter hi te menta ho April kan don piang kan ka April Mei kan don piang kan ka sterilization program te menta kan de kala ka ni ko ngila ada plek na po lalu para na tembuba te menta ngin minta buat na po kan nang atahi dengan syukur bagi beri support ini namar menta ngila mo mo kita ko sulong kemudian kan animal shelter tinggi pun di kual bengiyo ki beri kan ba don so bapang don so ba accident tamba ke ba ni jenjam ni kalau ka shelter kan kita buat menta idon ini evaluation ni pada dami kan request ki pala da kila mo ka ko mo di MLA di minister su nyarap ini mau bahkan ha kalau we jungi ya jungki merar